Merhabalar. Bu bizim çok değerli Kırgızistan'ımızın şairi Bahtiyar Çokurova. Şimdi o kitabı takdim ediyorum. Kendisi bizim için çok önemlidir, çok değerlidir. Biz sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Rahmet. Rahmet. Şairimizin kitabı Türkçe'ye çevrilmiş. Şimdi onu bana takdim etmekte. Мен ушу китебимди сүйүктүү, таланттуу, Кудай сүйгөн ушундай касиеттүү сиңдим Дарикага белек кылам. Биздин Тумар хатын деп айтылат. Биздин тарыхта болсо Тумар падыша, Тамирис, дүйнөлүк адабиятта, дүйнөлүк тарыхта Тамирис. Ушул Дарика Тамиристей болсун. Ылайым атактан. Баарыбыз бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибиз үчүн дайыма урматташып туралы. Сыйга сый, сырая кабалды. Рахмат сыйга. Мактанарды бөлүп келип, Кудай жолуңузду ачык кылсын.